My program abafowethu program enive. Thank you from the box. Yeah, but ngwana wathwenya. Futhi manje la sidila ngabokhanda shisa. Yabona abantwana abangena isikole abahluphayo abangafuni uku-attend ama-homework ababhema insanga ababhema abunyawupe basogolisa abazali babo basogolisa nabo-teacher asiki yobancenga singena ngendlovu yangena zithi double up and hurry up ya kusho ukuthi manje zithi sluggish and rubbish mangaros and hangaros yithi-ke labo zithi channel 157 ya ngwana wathwenya esimoja love lo bafowethu u-Israel Matseke Zulu, the GP himself, Ghetto Professor Kingman Namune, for sacks yabangena. Lebitso la ka ke Nkebenyane Agnes, ke dula ko Ntlapho, ke na le dilemo tse 31. I'm Tlakane Baloyi and I'm a teacher la Eletuktula Secondary School. Ke macheroni, dzina langa ndipfi Susan Patwani Mutanyi. I am based upon Chiawero and my practice name is Tusanani Counseling Services. Igama lami ngu-Isaac, ngu-Gianni Sibongo. Umsebenzi wami lapho ngwane uyathwenya ngumqondisi wegwegwe. Ngegama ngu-Israel Matseke Zulu aka GP Ma-Orange, the Ghetto Professor Kingman Namune. Siyanamukela kule program yethu esiyibiza ukuthi ukhanda shisa la kuMoja Love. Sisenatal Spruit eKatlehong kuLetukuthula Secondary School size ngenkinga yabantwana njengoba nazi ukuthi le program le sihamba iCountry yonke sifuna abokhanda shisa bonke laba basogolisa abazali babo basogolisa nabotithere abaza ngemimese ezikolweni ababhema ama drugs ezikolweni kuthi sikwazi ukubasiza. Alright, ngizohlangana no Agnes. uAgnes umntwana wakhe uyahlupha and she's 13 years old. Entweni eningi uKatleho nje nayo uyafihla nezinto ezimenzakala since bamqala ukumbhulisha from primary ngake ngayi-attenda nje into yakhona nje isikhathi eside primary bambhulisha maybe nalapho futhi kunomthelela. No teacher ukhona la, the educator uTsakane. The relationship between myself and Katleho is educator to learner relationship. I met her in one of my grade 8 classes, Bengimfundisa technology. There was an incident which prompted me to get to know her better. Sanibonani Dumelang. On my right hand side ngapha ngiphethe uGianni, the disciplinary committee. Bathi umqondisi wekhanda shisa mfoka baba shapo kunjani? Ayiqonde waze kwatshela. Number 1, sisonke asisebenze sibaqeqeshe labafana iCountry yethu itukuthuthuka. Abantwana bangiyezwa ngidila nabo ngokuthi ngikhulume naye ngizama ukukhipha lo mqondo engiwubonayo ukuthi awukho right nabawubonayo nabazali ukuthi awukho right. Ngokukhulumisana naye ngigcine ngizama ukuthi ngimjimisa okungcono ukuthi mhlawumbe iphume lento akhumbule ukuthi yazi mawenza into engekho right kukhona okwenzakala empilweni. Ous Agnes bothatha ke ngwana wetsa ngwana wa tshwenya. Yena o tshwenya ka nnete bothata gore wa utswa wa tella motho wa moholo o mo roka the way a batlang ka teng nje e ka re ke thaka ya hae and then engwe ntho o sanqaletse style se se no ja sa robala ka tlung yo bana. Ha ka qala ka re ke mtshepisa thupa e le gore ke batla mo discipline ena wa bale ya tsamaya robala metseng ya batho. O wangala nka tsho jwa gore ngone ke tsamaye le gore ke shapi o ya e bona o rejecta punishment ya ha batla actually o batla go itshwara hantle ntle o batla nna ke be ngwana ena e be motho wa moholo o batla go itaola ya wa itaola hantle wa itaola so nane kopa thuso tso ke thusa hale ka ngwana o khotso santsana le mnyane man. Yeah. Ona le dilemo tse kae? Ona le 13 years. 13 years. Yes, so grade 9. A ona gane gore ke stage. Nka bona gore ke stage or maybe bad company or bad influence. Katleho ngasho ukuthi relationship yethu they right before but ithe makafike high school washintsha like completely.
So manje i-relationship yethu ayisekho right at all because umntana ohluphayo ustowudu kakhulu so kulapho ke sengathi sithi ukuqhelelana kakhulu mina naye. How's your relationship wena le yena? Nna le yena like ne really close because ne ke tsetsa hona go ask ba ntshaba if na le something emhlophang. Yeah. Tsakani, my educator. Wena o mo tseba e le ngwana jwang? How's the child to you? Katleho, she's fine. She's got a tough exterior outside. Okay. And then when you look at her and you communicate with her, she's shutting off something. Okay. We've had an encounter where there was someone bullying her, and while I was trying to resolve the issue, she went for the punch. And I could see she was angry and her friends had to hold her back from reacting. So when I sat down with her, she wouldn't say much, but she was just crying. You can hear she's got something inside, but she can't really express it to us. Une anger, she's got this wall le ayimisile ukuthi uyakwazi ukuzilwela. If anyone says anything about her, here and now uzo pendula ngencindi. Or according to your experience, you believe I hide there is something which she might not be able to tell anyone close to her, but if she would have an opportunity to meet someone, she might be able to tell. Okay, no. Are mo bitseng maybe re ikutlwele ka yena mhlomong o tla bua o tla tabula sefuba a re botse gore go etsagalang. Sanibona sisi. Yebo baba. Kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Igama lami ngu-Israel ne abangaziyo bangibiza ngoma Orange. Bani igama lakho? Katleho. Oh kwena Katleho. Ubua Sotho? Okay. Ke mama gao. Re tlile ka wena mo sekolong. Ne? Mama gao a happy ka maitshwaro a gao ko ntlong. That's why re le mo gore re tlo thusa. Re tsebe gore what is the problem. O jiwa keng? Nna ke tsebe ntate ba bang ba batho ba baholo ba na le hore ke hore maybe bitlamele heso ke tsebe ba mpatalla di-damage ke tsebe. Oh wena batho ba bagolo ba re it's a cultural issue. Yazi ngasho nje ukuthi ukahle umntana othanda ukumamela abantu abadala bese kathatha inkulumo ayenze eyakhe a-acte phezukwayo futhi ithi makazobuzwa bese kathi angithi niyazi ukuthi ngishoda ngalento so abe angazi nokuthi kwenzakala just ukuthi usuke wafika abantu abadala bekhuluma. Ngisho nje ukuthi mhlawumbe uyakhumbula ukuhlala kubo or uyakhumbula ukuvakasha. Hayi enhlawulo akunala im-affecta khona. Another problem wa usaroba le kontlong. Mama ke amthaba the one shapang ka teng. Wa mthaba. O shapa gagolo. So o robala ka ya o sa roba le kontlong. Ne ke qala mabane ne ke robetsa bo basetsana. Oh no robetse go thomi ya gago. Salla phumula dikeledi ne. Tlile mo ke tlo thusa. Ke batla o gole o be ngwana o golang gantle o tlo bang successful in future. Le ka o sane o re gopole o re nna ke sale ka thuswa ke program ele ya Ntate Ma Orange ba re ke khanda shisa ne. Mama, why out of Maybe go ke ka tsela e ke tloang ha ke tlo mthethisa ke phahamang ka teng so le nna ke na le hore ke ikwatele sometimes ka tsela e kwatang ka yona. What caused that? Una le anger. It caused what king anger. The frustration. No. Ntate ngwana ka o qetela ene kutlwana le. Ha dula a shapa. Shapela le tshwenyane until se ke di tshula like ho ahela cause ke laba ka khutla sepetlele ka tsatsi le leng a ntshitse a kgenotse mo ke kentse go ditrata. So after more asanga ke sa gona hore ke be motho a sharp even if ke ba o manya le bana ka tlung ke ga se ke theotse moya ke bona hore ene se sore ke kwatetse bona fela ke thwetloa ke le ka. I honestly don't want to
identify who is more wrong. I feel like both of them are wrong. I'd feel like umama wrong in the measure of discipline, but I'm not there with them 24/7. I also feel like umntwana naye wrong because ama actions wakhe are leading to umzali ukuthi angakhoni fulfill her duties. Mam unalunjeza anke biki mutu sebhluko kantsotse arona nkare nkahlakana le ntate kotsi angepe ankengele botlolo ka tlasikeshe Aska ba bua maka a bona go eo yona ha ke ikemedi aska ba bua maka there's a time ke ne ke kwatile ntho nkileng ka itsho ene ntate wa ka mola jarateng mastandi a bang khalemela ne ke tšho ke reng ka go ya tsa ka mokgosong ilisa ka teng ene ke lla ka tsela e bang o santsane o phela ke ipotsa mohlang so shwele gore ke tlolla jwang ka o ka hlakana le koloi yo late ka thoko tsela yo chaise yo bolae ke le once ke gone gore ke thole ke lentswe la ka le tebe ya anshapang ka teng last mo nona le ka tsatsi le leng so anshape ka le botlo ka class ya hae e nana ka e robehela hodima ngwa ausi o mong bambitsa auskam a robehela yena ka tong a tswa madi ka sekgowa ba re we cannot fix what is broken but re tlo qala from more re leng ko teng and then re akge bophelo bo bontle up to the future never re sa khutlela morago tse etsahetseng di etsahetse. As a parent, I know how difficult it is to discipline abantwana. As a teacher, I know how difficult it is to discipline the kids without being able to involve certain measures. So as a parent to Katlego, I can't imagine the amount of overwhelmness that she feels magazo sebenzisa immeasurely ayisebenzisa ukushaya umntwana. So I don't condone that because there's a thin line between discipline and what may seem like abuse. Usto tukatsela e ya hore ntate o wa jarateng mastando a kola batshangwana ke gola ba o laya ka yena mohlomong ba mo loile ngwana. Usto tukatsela e nngwe hore lo wena o le motswadi apart from enga ona le nyona o ka hlothoa o mo shape. Ha gotse o mogotsa ntho no iPad ene o mashano ona lo ga appear ntho e obvious o ibona mo gatsa ke e obvious ntho katleo unesandla ya into yomuntu nje akayazi nje ngisho ukuthi uyantshontsha ya unesandla so yena ungibukisa ngabantu unokwenza izinto ezisina kuhamba boleka imali ngoba nakho mina ngingafuna ukumnika imali le ayifunayo endlini uyayibona mawuthi uyamsaba umama wenzani umama mama Okay, kahle. Angithi uyabona sikhuluma nomama manje. Uzwile sikhulumile nomama. Umama uvumile umtshenile ngithi ubaba Israel ukuthi enzeni. Umtshela ukuthi angasenzini angithi. Umama lo uyakuthanda ne? Uyamuzwa uthini ukuthi uyakuthanda? Wena ngithi mangabe umama engaqala enza into uzomtshela mama upromisile lapha nase TV. Yesaba. Mara ngithi uhlala naye umama ukhuliswa uya ngithi. Yazi. What was different between the time usase ne relationship at close naye versus now? Yamsaba mama ngiyazi ukuthi ngiyadalela kodwa ngisabi nduku. Ushana kabuhlungu mama. Ya yena manipulative kakhulu good futhi ngokuzikhalisa. Azajula impela nje ubone ngathi lo mntana uyasukelwa lo muntu lo uyemsukela ngempela. Ebezenzile ukahle umuntu ongakwazi ukadmit makayenze into simple sithu kuphela. Kwamele ngize ngimshaye or ngimthethise ngimbuza ukuthi wena why kanti awulazi uxolo wena. Ukhona into oyenzile kumama oyifihlayo. Khona into wrong oyenzile. Ukhona into wrong oyenzile kumama oyifihlayo. Why ungafuna ukuhamba nomama? Yamsaba mama. No, umama ngithi ukhuliswa uyi. Uhlala naye ngithi. Ngibazi umama. Mama ngiyamsaba. Okay. Manje umama siqeda ukukhuluma naye. Uthisha uqeda ukukhuluma naye. Why usaba umama? Mama. Ngikubuzile uzange ngiphendule. Mama ngiyamsaba mama. Eziningi. Ngiyamsaba mama. Eziphi izinto ozi-admitayo ozenzile bese wrong Benginokuhamba ebusuku.
Khaba hambe ebusuku 1 ngihlale khaba umngani wami khaba uthandeka. Benginokuthi sometimes ngilo nobhuti wami sitshelana amagama. Yazi ube possible bese sizohambani manje siye lapha nikwazi ukubona yonke indawo la ngithi khona uke wantshontsha khona. Sikwazi ukuya lapho kunabantu abadala lapho enotshontshela abantu abadala. Nikhona ukuthi nibayizwe abantu abadala. Sihambe siye eJardini. Nikhona ukuthi nimuzwe mhlawumbe noLindo ukhona. Nikhona ukuthi nimuzwe uLindo ngalendlela le abehlezi engitshela ngayo ukuthi lo mntana lo ukukhula kwakhe nje kuzoba yenye into. Ngimqale manje ngimkhuze manje. Kube possible ukuthi sihambeni bese ngahambani. eJardini angena kumalimile ngena mangebe bangithumile rumini like baba kami ashangijwajwana ngalendlela yenza ngayo sengathi mina ngumzali orong yena izonke izinto ngiyamsukela. So ifone awuzange uyitshontshe. angazi mama mina ngiyamsaba yo. Siyayibona le sithi ifone azange uyitshontshe na. Kahle thina sifuna ukuthi sihambe singena umuzi nomuzi kubuziwa ngawo. Lezi izinto ezikhulunywa uma wakho wena ozaziyo ufanele ukuthi usikhuluma ukuthi lokhu ngiyakwazi lokhu angikwazi uzokwazi ukusizakala ngoba akekho umzali ozosukela ingane yakhe ethi iyantshontsha. Njengoba sila sizolungisa kusho ukuthi wena sonke ngoba sikhuluma la uthisha ukutshela into eyodwa nathi sikhuluma into eyodwa but wena uthi umama uyamsaba. Izosiza phi leyo nto? Awufuni kulunga. Kusho ukuthi awufuni ukuthi kulunga wena. Into esikhuluma ayikho izwayo. Into ekhulunywa uthisha ayikho izwayo. Into ekhulunywa umama oyizwa. Babjiyani kungcono simthathe uKatlego and then siyomdisciplina ngaphandle sibone ukuthi masingamdisciplina angeke kube nesolution na. Bafethu we've gone through the process of investigation ukuthi yini kwenzakalani izikhiphani. Sitholile ukuthi no le phone le vele uyihlabile uyithathile uyitshontshile. Zithi disciplinary process somgcwalisela ke manje simfuna abantu ukhanda shisa ke manje mamela la ngithi ziyasha khanda shisa. Ya Katlego uyaphila uhamba kanjani esikoleni? Yonke into right esikoleni? Ngizwa bethi uyahlupha wona la ekhaya ushintsho. Wenziwa yini ungashintshi? Hayi shuthi wena ufuna ngikujayivisa wena. Ufuna ngikujayivisa ngisusele izitolo lezi. Uzokwazi ukuthi akudlalwa nami mina ngisinto yokudlala. Tsatsing le la hane le qeta ho tsamaya okay re bile right. Ya ba second day third day na sa qadile mekgwa ya hae hape. Siyale ekhoneni mina na boss ngilandele. Mangikwenza izinto uyayenza njengoba ngishila ngithi. Ya. So jumpa mina nawe siyojika lapha ya. Wos. Asiye le. Wos. Asi. Aksheshe. Asi. Buya wos. Come wos. Woza aksheshe. Shesha. Wos. Bamba la ikhanda. Bamba ekhanda. Siyaphezulu. Yaphansi. Siyaphezulu. Yabona manje sesizoxabana manje. Siyaxabana manje akithi. Yima so uyangibona ngimi kanjani? Ngimi kanje. Yima kanjani? Let's go. Angifuna ukukwata. Mangikwatisi. 1 2 Yini ekhalisayo? Ngitshela ngifuna ukuzwa yini? Yini inkinga? Ukhalelani? Ubhlungu. Uyayizwa into ezwisa umama wakho? Uyabuza ubhlungu obuzisa umama wakho? Ngiwisho mama katshintsha angichape mara asikanishapa ka tsela ya gore o nshapa ka yone mane abuti ka mshape jalo. Uzokwenza njani ukuthi ushintshe indlela ophila ngayo? Yini inkinga yakho abangani? Yini inkinga? Uma ungangiphendula usho ukuthi fanele sishaye stroke jump eoffice los. Uzongitshela uma usufuna ukukhuluma nami ngoba ngikhuluma yedwa mina ngiyahlanya. Uyalikhuluma? Uthini? Uthini? Awazi ungenwe yini? Uyabona le nto ongayazi ukuthi ingenile iyo le ngifuna ukuyikhipha namhlanje. Sizokusiza kanjani nawe ungazi? Ufuna sikusize kanjani? Uzoshintsha nini?
namhlanje from namhlanje uzoshintsha ngeke uphinde uhluphe uyambona umama wakho uyazi ukuthi mangabe ungekho ebusuku uyakhala naye kanje uyakwazi lokho kumnandi maye ekhala wena mawungekho awukho mnandi ne njoba nakuye kubhlungu ngoba ukhala uyabona nakuye kubhlungu mawukhala kanje nakubatwana abangeni kubhlungu mawukhala kanje ana akifila pena mpatsa question enkotlisa buhlungu bani kutla buhlungu ungasakhali manje tshena umama mama kuba tsarele kanti kiyenze never keep it mama mbhe umntana wakho Batsara never keep it kiyenze ntekiyenze Ata go tshintse ako ga o kopa swagole ba o e kopa ka nnete tlola ntho tse di etse ako be ngwana uyazi umama ucela into eyodwa ukuthi ube ingane ne ya sifuna ukukhipha ukahleko lo westrata sisho ukahleko lo oyingane ne ya istrata siphele la ku ngizokhuluma nomama nabazali bakho bonke usabesayine bevuma ukuthi ngithathe ngihambe nawe ngaleso sikhathi ngiku7 soze sibuye after 5 days and uzobuya uright lapho waphinde nje waqhubeka wenza lento mama nangu kahleke ethi uzoshintsha uzizwa unjani wena uzizwa kanjani mama no ngizizwa kahle yazi ngiyahalela ngempela ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi uzoshintsha uyangithembisa ngiyamthemba ngoba ngempela ngiyamkhumbula nami makayenza ubustotu kanje ngiyabona nami sengizidistancile kuye So namusi into bana session na Agnes as well as Katleho. It was a quite heavy session nga uri utobona uri chimwe chipinga vana vatobarelwa uri vatisvike one vathetshelesa vabebi vavo and baba khovono ngari khamusi it's not coming from a place of love and rari kutotama uri khamusi Katleho asvike one akonopfesesa uri zvote zvine miyawe vava vakumuitira zvone huvawo uri vava vakumufuna auna mubebi ane angatama uri alate mwana kana ave uri hunge avana mushumo naye kana avana ndava naye. So I am hoping uri one of the good days udokona uri agude uthonipa as well as discipline aigude na khami yawe uri akonova na vumachelo une avo ndi avhuḓi. When they say it takes a village to raise a child, it's not a lie, because in that sense Miawe is a single parent and she's trying to navigate this whole life thing, parenting as well as being an individual. So I don't know what in the picture in a way, because I feel like there's so much resentment and so much anger that is stemming from Ene Katleho not having a relationship na Kotsiao. So they're gonna have to find common ground, Kotsia Katleho as well as Naemia Katleho or Mene Bakuno Shumisana or